امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо бинандаҳои азиз мегардонем. 28 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси ҷумҳурии мардуми Чин муҳтарам Си Ҷинпин барқия изҳори тасаррӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. муҳтарам ҷаноби раис, хабари ба ҳалокат расидан ва осеб дидани шумораи зиёди одамон бар асари сӯхтори шадид дар яке аз маҷмӯъаҳои истиқоматии шаҳри Гонконги ҷумҳурии мардуми Чин боиси андӯҳи инҷониб гардид. дар иртибот ба ин мусибати гарон ба шумо пайвандону наздикони фавтидагон ва тамоми мардуми дӯсти Чин ҳамдардӣ ва таслияти самимии хешро иброз менамоям. ба ҳамаи осебдидагон шифои комил мехоҳам. шумораи ҳалокшудагон дар сӯхтори шадиди маҷмӯъаи истиқоматӣ дар Гонконги Чин ба 94 нафар расид. дар миёни осебдидагон 11 корманди хадамоти оташнишонӣ низ ҳастанд. гузориш дар ин хусус. шумораи қурбониёни сӯхтор дар маҷмӯъаи бузурги истиқоматии Гонконги ҷумҳурии мардуми Чин ба 94 нафар расидааст. ба иттилои хадамоти оташнишонӣ аз 7 биное ки сӯхтор сар задааст, қисми зиёди ҷасадҳо аз 2 биное пайдо гарданд ки дар он ҷо шиддати оташ бештар буд. шумораи маҷрӯҳон низ афзуда ба 155 нафар мерасад. дар миёни осебдидагон 11 корманди хадамоти оташнишонӣ низ ҳастанд. сӯхтори бузурги дар маҷмӯъаи истиқоматӣ рух дода бештар ба пояҳои сохтмонии бамбукӣ ки барои корҳои таъмиру навсозӣ насб шуда буданд доман паҳн кард. дар ин маҷмӯъа тақрибан 2000 манзил ҷойгир буда то 4000 нафар зиндагӣ мекарданд. коршиносон ҳолати рухдодаро сатҳи баландтарини ҳодисаи сӯхтор арзёбӣ карданд. дар ҷои ҳодиса аз ҷониби мутахассисони хадамотҳои марбута корҳои бартарафсозии оқибатҳои ҳолати мудҳиши марговари ба вуқӯъ омада идома дорад. дар Тоҷикистон қисми зиёди нерӯи барқ аз обанборҳо ва дарёҳо ҳосил мегардад. маҳз аз ин рӯ дар мавсими сармо сатҳи об паст мешавад ва дастрасӣ ба нерӯи барқ муҳимтар аз ҳар вақти дигар мегардад. сарфаи оқилонаи нерӯи барқ масъулияти ҳар як хонавода. тарҳҳои сохтмонӣ, таҷдиди роҳҳо, техникаи роҳсозӣ, пайвастшавии роҳҳои байналмилалӣ, татбиқи лоиҳаҳои стратегии нақлиётӣ дар кишвар бо суръати нав, ҳадафҳо равшан ва нишонрасанд. вазъияти кунунии ҷамъоварии ҳосил, ҳаҷми фаъолияти хоҷагиҳо ва нақши ин мавсим дар амнияти озуқавории кишвар. ниҳолшинонӣ, бунёди боғҳои нав, васеъгардонии ниҳолхонаҳо, барномаи давлатии кабудгузоркунии кишвар то соли 2040 бо суръат амалӣ мешавад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. бо мақсади сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 дар шаҳри Душанбе бо иштироки муовини сарвазири кишвар Усмоналӣ Усмонзода ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ
оид ба саривақт омода намудани соҳаи иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамӯ зимистони солҳои 2025-2026 баргузор гардид. Дар ситод омодагии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба зимистонгузаронӣ ба таври маҷозӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар ҷаласа намояндагони вазорату идораҳои соҳавӣ, аъзои ситоди ҷумҳуриявӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои он иштирок намуданд. рафти иҷрои омодагии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии вилоят барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи зимистони солҳои 2025-2026 дар муассисаҳои соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, корхонаҳои саноатӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ мавриди омӯзиш қарор гирифт. Дар ҷараёни ҷаласа оид ба камбудиву мушкилотҳои ҷойдошта дар ҳар як шаҳр ноҳияҳои вилоят вобаста ба маблағгузорӣ барои харид ва захиранамои маводи сухт, захираи маводи озуқаворӣ ва зидди лағжиш, омодагии иншоотҳои энергетикӣ ва дигар масъалаҳо ибрози назар карда шуд. Дар фарҷоми ҷаласа ба вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои он вобаста ба таъмини иҷрои нақшаи захираи маводи зарурӣ ва саривақт омода намудани соҳаи иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамӯ зимистони солҳои 2024-2025 супоришҳои мушаххас дода шуд. дар кумитаи миллии олимпӣ бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ва масъулини самти кор бо ҷавонон ва варзиш ҷаласаи шӯрои рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар кумитаи миллии олимпии тоҷикистон бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ҷаласаи шӯрои рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш баргузор гардид. дар кори ҷаласа ҳисоботи масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба натиҷагирии фаъолияти соҳа давоми солҳои 2024 ва 9 моҳи соли 2025 ва гузоришҳои масъулини шӯроҳои маҳаллии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳри Турсунзода ва ноҳияҳои Рашт шунида шуд. дар идома намояндагони як қатор вазорату идораҳои дахлдор ҷараёни омодагиҳоро дар самти ва бозиҳои осиёии Токио 2026 ва бозиҳои тобистонаи олимпии Лос-Анҷелес 2028 сафарбар намудани варзишгарони кишвар дарёфти роҳхати бозиҳои олимпӣ ва ноил гардидан ба натиҷаҳои назарраси варзишӣ маълумот доданд. тирамоҳи соли ҷорӣ хушк ва бебориш омад ва ин паёмад ба қафомонии кишти тирамоҳии зироятҳои ғалладонагӣ дар заминҳои лалмӣ таъсир расонид. зимни баргузории семинари илмию амалии минтақавӣ дар ноҳияи Фархор ки бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, масъулони соҳа ва олимону коршиносон доир гардид, технологияҳои муосири кишти зирояти кишоварзӣ дар заминҳои обӣ ва лалмӣ ҳолат ва ояндабинӣ баррасӣ шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. нахуст иштирокчиёни семинари илмию амалӣ дар мавзӯи татбиқи технологияҳои муосири кишти зироятҳои кишоварзӣ дар заминҳои обӣ ва лалмӣ ҳолат ва ояндабинӣ бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода аз рафти шудгор, тайёр намудани хок ва кишти гандум дар заминҳои лалмии хоҷагии деҳқонии Саид Нуриддини ноҳияи Фархор дидан намуданд. Бо назардошти хушк ва бебориш омадани тирамоҳи соли ҷорӣ, хоҷагидор қабл аз шудгор нуриҳои органикиро ба замин ворид намуда, тавассути тракторҳои тасмачарх заминро дар чуқурии муайян шудгор ва ба воситаи тухми пошакҳои бисёр амала кишти ғалладонагиҳоро гузаронида истодааст. ҳамасола дар асоси дархости хоҷагиҳо бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат масъулини корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг воридоти тракторҳои тасмачарх ва теъдоди тухми пошакҳои бисёр амаларо зиёд намуда, базаи техникии марказҳои хизматрасониро дар шаҳру ноҳияҳо мустаҳкам намуда истодаанд. таъкид гардид ки бо тағйирёбии иқлим мо имрӯзҳо шоҳиди паёмадҳои пешгӯинашаванда шуда истодаем. тирамоҳи соли ҷорӣ хушк ва бебориш омад ва ин паёмад дар кишти тирамоҳии зироятҳои ғалладонагӣ дар заминҳои лалмӣ хеле нигаронкунанда мебошад. зеро ҳамасола дар масоҳати зиёда аз 125 000 гектар
کشتی غله در زمین‌های للمی گذرانده می‌شود. تنها از حساب کشتی غله‌دانه تیرماهی در جمهوری همساله بیش از 827,000 تن از آن زمین‌های آبی 480,000 تن و للمی 347,000 تن حاصل غله‌دانه رویانده می‌شود. همیشه بیرون در حالی که در زمین نم نیست، زمین‌هایی که بعد حاصل شده دیگه ما با واسطه اصول خوبی بهترین تخمی پوشک کش کرده میتونیم، زیرا که تخمی پوشک تخمی رو یک خیلت در چقری 8 تا 12 سانتی متر میپرتوید. این تخمی در همون چقری یعنی که نمی خشب میگیرد و ریشمانی نموده در اندک مدتی بارشات کوتاه یعنی که صاف شده حاصل دلخواه میدهد. مقصد برگزاری سمیناری مذکور نیز تحلیل و بررسی دریافتی راه و اصول‌های نوی کشتی تیرماهی زراعت‌های کشاورزی از آن جمله غله‌دانگی‌ها، روغن دهنده در زمین‌های للمی، تأمین صفت شودگار، تطبیق تکنولوژی معاصر و وسعت بخشی کشتی تیرماهی، رساندن یاری مشورتی و عملی به خواجگیداران جهت انتخاب و پرورش نوهای تیزرس و سرحاصل و به کسلی و ضرررسان‌ها استوار زراعت‌های کشاورزی میباشد. اگر به شرطی که نمونکی در ماه دکبر تا 25 ماه دکبر اگر بارشات شود، تأمینات بارشات در این زمین‌ها شود، ما باید که از نوهای دو فصله گندم‌های اختراع کرده عالمان تاجیک استفاده برده و سری وقت مهلت رو تامین نماییم و از استفاده نوری‌های معدنی به مانند نوری‌های فسفوری، نوری‌های آزوتی در سری وقت داده حاصلناکی خود را از این حساب بلند برداریم. در قسم نظریوی عالمان و متخصصان ساحه در معروضه‌های خود عاید به مسائل مهم و سمت‌های افضلیت‌ناک ساحه کشاورزی و ثمره‌ناک استفاده بری زمین‌ها، تکنولوژی کشتی تیرماهی زراعت‌های غله‌دانگی، پیشنهاد تخمی‌های بلندصفت، استفاده ماشین و ماشین‌آلات معاصر، عاید به کارکرد زمین پیش از کشت، وارد نمودن نوری‌های معدنی، اگراتکنیکای پرورش زراعت‌های غله‌دانگی در زمین‌های للمی از بارشات تامین، زهرآلودکنی تخمی زراعت‌ها پیش از کشت و مبارزه بر ضد کسلی و ضرررسان‌ها، استفاده اصول‌های بیولوژی حفظ رستنی‌ها و ثمره‌ناکی اقتصادی کشتی تیرماهی زراعت‌های غله‌دانه برآمدها نموده توصیه و دستورها پیشنهاد نمودند. энергетика яке аз муҳимтарин соҳаҳои пешбарандаи иқтисодӣ ву иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад. Бо дар назардошти аҳамияти ниҳоят баланд доштани ин соҳа, имрӯз ҳукумати мамлакат тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ намуда истодааст, то захираҳои обии кишвар самараноку эҳтиёткорона истифода шавад. Ин иқдомҳо на танҳо ба таъмини боэътимоди энергияи барқӣ, балки ба рушди устувори иқтисоди миллӣ ва баланд шудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. гузориши ҳамкорони мо. расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва дар ин замина таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ яке аз ҳадафҳои муҳиму стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, ки марҳила ба марҳила бо бунёду фаъолсозии иқтидорҳои хурду бузурги энергетикӣ татбиқ мегардад. раванди мукаммалсозии инфраструктур, истеҳсоли барқ ва таъмини он ба ҳар хонадон яке аз афзалиятҳои муҳим дар ин самт дониста мешавад, ки бо хароҷот ва меҳнати зиёд ба даст меояд. инак бо дар назардошти ба роҳ мондани муносибати дуруст нисбат ба истифодаи нерӯи барқ, ки дар шароити кунунӣ амри зарурист, ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ҷорӣ гардидааст. бо назардошти ҷой доштани қонуншиканӣ дар соҳаи барқ, бе насби ҳисобкунак ва тариқи пинҳонӣ ё дуздӣ истифода бурдани он аз ҷониби баъзе шаҳрвандон, ки ба поймол гардидани ҳуқуқҳои истифодабарандагони дигар ва зарарҳои калони иқтисодӣ сабаб шуда буд, қонунгузор зарур шуморид, ки ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 253 илова 1-ро ворид намояд. меъёри мазкур ҷавобгарии ҷиноятиро барои аз берун дахолат намудан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ ва ё тағйир додани он бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ, инчунин бе таҷҳизоти ҳисоби барқӣ истифода намудани нерӯи барқ ҷавобгариро муқаррар карда, шахсоне ки ба ин кирдор даст мезананд ҷазоҳои ҷарима ва ҳатто дар ҳолати ҷой доштани ҳолатҳои вазнинкунанда маҳрум сохтан аз озодиро ба муҳлати аз 6 то 10 сол пешбинӣ мекунад.
пардохти саривақтии маблағи барқи истифода шуда, муносибати дурусту сарфакорона бо нерӯи барқ, пешгирии талафоти он ва бо ин васила саҳм гузоштан дар таҳкими ҳадафи муҳиму стратегии мамлакат, дар умум мусоидат ба истиқлолияти энергетикӣ рисолати шаҳрвандии ҳар як фард ба шумор меравад, зеро сифати таъминот бо барқ дар бисёр маврид аз масъулият ва маърифати истифодабарии он вобастагӣ дорад. дар марҳилаи кунунӣ сарфаи нерӯи барқ ва паст кардани талафоти он муҳим буда, аз истифодабарандагон масъулияти ҷиддиро тақозо мекунад. дар ин маврид барои таъмини раванди муносибати дуруст бо барқ дар қонунгузории мамлакат ҷавобгарӣ пешбинӣ гардида, ҷараёни истифодаи нерӯи барқ ба танзим дароварда хоҳад шуд. метавон ёдрас кард ки дар 10 моҳи соли ҷорӣ аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ 8371 ҳолати ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва 247 ҳолати содиршавии ҷиноят ошкор карда шудааст ки нисбати нафарони ба ин кирдорҳо дастзананда ҷазоҳо татбиқ карда шудааст. ҳамакнун бартараф кардани масъалаҳои ҳалталаби соҳаи энергетика, хусусан комилан беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ ба аҳолии мамлакат ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ тавассути ҷоринамоии назорати ба ҳисобгириву истифодаи дурусти нерӯи барқ сифатнок таъмин хоҳад шуд. дар баробари ин бояд гуфт ки ҳоло дар кишвар барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва напардохтани маблағи он ҷавобгарӣ низ пурзур карда шудааст ки аз кулли шаҳрвандон масъулиятшиносиро талаб мекунад. мутахассисону масъулони соҳаи энергетика асоси талафоти нерӯи барқро аз ғайриқонунӣ истифода бурдани он арзёбӣ намуданд. ҷиҳати бартараф ва то андозае аз байн бурдан ба роҳи ҳалли ин масъала пайваста аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чораандешӣ карда мешавад. ҳайати кормандони прокуратураи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҷиҳати пешгирии исрофи беҳуда ва ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқ дар кӯчаву хиёбонҳо, бозорҳо, сокинон ва фаъолони ноҳия корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мондаанд. зеро самаранок истифода бурдани нерӯи барқ боис бар он мегардад ки аҳолӣ дар ҳама фасли сол бо қувваи барқ таъмин бошаду ҳолатҳои талафоти нерӯи барқ ба маротиб коҳиш ёбад. дар расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самараноки он нақши ҳар як истифодабаранда муҳим арзёбӣ мегардад. истифодаи мақсадноки нерӯи барқ дар ҳар як оила, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ аҳамияти аввалин дараҷа дошта, истиқлолияти энергетиро таҳким мебахшад ва пеши роҳи маҳдудиятро дар таъмини нерӯи барқ дар ҳамаи соҳаҳои мамлакат мегирад. самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии маблағи барқи истифодашуда нишонаи фарҳанги баланд ва масъулияти шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат буда, ба таъмини фаъолияти мунтазаму боэътимоди шабакаҳои интиқоли барқ ва низоми энергетикӣ мусоидат менамояд. ҳамасола бо афзоиш ёфтани шумораи аҳолӣ, бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, талабот ба нерӯи барқ зиёд мегардад. истифодаи сарфакоронаи қувваи барқ барои рушд бахшидани соҳаи саноат дар коркарди ашёи хом ва таъмини пурраи сокинон бо барқи доимӣ мусоидат менамояд. тағйирёбии иқлим ва омадани хушксолӣ давоми чанд соли охир ба кам гаридани захираҳои обӣ дар мамлакат ба истеҳсоли нерӯи барқ низ таъсири манфӣ расонида истодааст. аз ин рӯ аз ҳар шаҳрванд масъулияти баланд дар истифодаи сарфакоронаи қувваи барқро тақозо менамояд. ба ҳамагон маълум аст ки ҳар сол дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар корхонаҳои саноатӣ, чӣ қадар аҳолӣ афзоиш ёфта истодааст ва вобаста ба ин истифодаи барқ ҳам афзоиш меёбад. ба ин хотир аз тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон даъват ба амал меорам ҳамчун мутахассис соҳа ки бояд барқро сарфаву сариштокорона истифода намоянд. ҳисобкунакҳои интеллектуалӣ ва ҳисобкунакҳои ҳозиразамон насб гарда истодаанд. ҳозир дигар хеле ин таъсири хуб расонд. баъди ба таъсир расидани қонун ҳам мардум бо риояро зиёдтар карда истодаанд. оиди истифодаи барқ, дуздии барқ ва сарона истифода будани барқ хеле ва хеле ҳам кам шуда истодааст. бо мақсади баланд бардоштани маърифати истифодабарии нерӯи барқ дар ҳар хонадон ва омодагӣ ба фасли зимистон аз ҷониби мақомоти прокуратураи вилояти Хатлон ва зерсохторҳои он дар шаҳру ноҳияҳо бо аҳолӣ ва кормандони соҳаи барқ мулоқоту вохӯриҳо анҷом дода мешавад. чунин як тадбир аз ҷониби прокуратураи ноҳияи шаҳри Туз бо кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ дар ноҳия доир карда шуд ки ҷиҳати назорати қонунвайронкуниҳо дар самти истифодабарии нерӯи барқ, пешгирӣ аз худсарона насб кардани таҷҳизотҳои барқӣ, ҳолатҳои дуздии барқ ва сари вақт пардохт намудани ҳаққи истифодабарии он аз ҷониби сокинону кормандони идораву ташкилот ва дигар мушкилоте ки дар ин самт ҷой дорад тавсияву маслиҳатҳои судманд дода шуд. прокуратураи ноҳия ва ҳайати кормандонаш пайваста дар байни аҳолӣ, мардум, ташкилоти муассисаҳо
вохӯрию суҳбатҳо ҷиҳати тарғибу ташвиқи қонунгузории барқ сарфаю сариштакорӣ дар байни аҳолӣ ва яъне ҳолатҳои дуздӣ исрофкорӣ сари вақт пардохт намудани ҳаққи хизматрасонии барқ вохӯриҳо мегузаронад. дар вохӯрӣ иброз гардид ки бо мақсади пешбурди корҳои доимӣ дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ аз ҷумла пешгирӣ намудани истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, насби ҳисобкунакҳои муосир ва ҷиҳати шарҳу тавзеҳоти тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби масъулин дар ноҳия пайваста чорабиниҳо гузаронида шуда, оид ба масъалаҳои амалисозии самараноки сиёсати энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотҳои зарурӣ пешниҳод карда шуд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки кишвари офтобрӯй аст, истифодаи сарчашмаҳои алтернативии барқароршавандаи нерӯи барқ то рафт маъмул мегардад. чунин як воситаи алтернативӣ ин насби панелҳои офтобӣ аст ки давоми солҳои охир дар шаҳри Хуҷанд хусусан коргоҳу корхонаҳои саноатӣ амалӣ намуданд ва аз ҳисоби панелҳои офтобӣ баъзе аз коргоҳу корхонаҳои саноатӣ то 50% талаботи дохилии худро бо нерӯи барқ таъмин месозанд. дар соҳаи саноати ҷумҳурӣ бори аввал ин таҷрибаро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фортуна ва компания дар ду коргоҳи истеҳсолии худ амалӣ намуд. бо анҷоми ин тадбир ба ҳисоби миёна аз 40 то 50% талаботи солонаи коргоҳҳои ҷамъият ки дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ба истеҳсоли мизу курсӣ ва дарҳои байниҳуҷравии чӯбӣ машғуланд, ба воситаи панелҳои офтобӣ бо нерӯи барқ таъмин мешавад. ба гуфти масъулон дар ин самт худкифо будан, фаъолияти муназзами коргоҳҳоро таъмин намуда, истифодаи нерӯи офтоб дар фасли тобистон самаранокии бештар дорад. дар аввали соли 2025 панелҳои офтобӣ васлу насб карда шуд ки ба мо бениҳоят фоидаҳои зиёд овард ва дар ҳамин 10 моҳе ки мо кор кардем дар 2025 сол зиёда аз 222400 киловатт энергия ҳосил карда шуд. панелҳои офтобӣ дар масоҳати зиёда аз 970 метри мураббаъ насб карда шудааст. бештар аз 40% талаботи истифодаи нерӯи барқи корхонаро аз панелҳои офтобӣ таъмин менамоем. иқдоми мазкур бо харҷи 1.5 миллион сомонӣ амалӣ гардида, оянда дар коргоҳи сеюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фортуна ва компания Арчамебел низ ин таҷриба ҷорӣ карда мешавад. яъне бо насби панелҳои офтобии талаботи ин коргоҳ низ 50% аз ҳисоби нерӯи офтоб бо қувваи барқ таъмин хоҳад шуд. мақсад дорем ки дар оянда масоҳати панелҳои офтобиро зиёд намуда, истеҳсоли қувваи барқро бештар гардонем. бо мақсади сарфаҷӯии нерӯи барқ дар коргоҳҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фортуна ва компания боқимондаи масолиҳи истифодашуда низ ҳамчун сӯзишворӣ барои таъмин намудани гармии иншооти истеҳсолӣ ба кор бурда мешавад. дар гузашта барои таъмини гармӣ танҳо нерӯи барқ истифода мегардид. тадбирҳои амалишуда ба монанди насби панелҳои офтобӣ ва истифодаи дегхонаҳои буғӣ сабаби коҳиш ёфтани хароҷоти молиявӣ гардида, рушди истеҳсолотро таъмин намуд. яке аз омилҳои асосии рушди соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии мамлакат ҳамчунин фароҳам овардани шароити арзанда ба сокинон, таъмин намудани аҳли ҷомеа бо нерӯи барқ мебошад. новобаста аз тадбирҳои судманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини пурраи сокинон бо нерӯи барқи доимӣ айни замон ҳастанд омилҳое ки ба рушди соҳаи энергетикии мамлакат монеа эҷод менамоянд. ҳолатҳои зиёди дуздии барқ, тасарруфи маблағҳои соҳа ғайриқонунӣ, аз эътибор соқит намудани қарздории муштариён, аз нишондоди воқеӣ кам нишон додани ҳаҷми қарздории муштариён ва худсарона пайваст шудан ба хатҳои шабакаҳои барқӣ ҳастанд монеаҳои асосӣ барои пешрафти соҳаи энергетикии мамлакат. бо ин мақсад аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Файзобод дар ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳаи барқи ноҳия дар корхонаю муассиса бо сокинон ҷиҳати мақсаднок истифода намудани нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мондаанд. санҷишҳои роҳандозӣ намудаи прокуратураи ноҳияи Файзобод нишон дод ки дар деҳот ва маркази ноҳия ҳолатҳои дуздии қувваи барқ аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқ талаб кардани маблағҳои пулӣ ҳангоми васлу насби ҳисобкунакҳои барқӣ ба мушоҳида расид. аз ҷониби прокуратураи ноҳия
بهر اشکار نمودن قانون و رکنو اوید به استفاده نیروی برق در دوره سپارشده سال 2025 سنجش ها گذرانیده در نتیجه 11 نفر به جوابگری ماموری، 1 نفر کارمند شبکه‌های برق ناحیه به جوابگری جنایتی، 3 نفر کارمندان شبکه‌های برق ناحیه به جوابگری انتظامی کشیده شده. در اساس سندهای اعتنایی پروکوروری 892,000 سومانی مبلغ قرض استفاده نیروی برق رویانده شده است. همچنین کارمندان پروکراتورای ناحیه فیض‌آباد در واخور صحبت‌ها با ساکنان جهت مقصدناک و صرفه‌کارانه استفاده بردن از منبع‌های آلترناتیوی انرژی برق در مثال استفاده از پانل‌های آفتابی مبادله افکار نمودند. کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان ناحیه فیض‌آباد ماهیت چاره‌بینی‌ها را خوب درک نموده در مهلت معین گردیده مبلغ استفاده نیروی برق را سری وقت پرداخت نموده مقصدناک نیروی برق را استفاده می نمایند. محمد علی عبدالکریم، ایوب محموراد، فیض‌آباد اخبار. آمادگی به موسم زمستان یکی از سمت‌های مهم فعالیت مقامات دولتی و ساحه‌های گوناگون خودجگیداری به حساب می‌رود. در این زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان و ساختارهای مسئول چاره‌های ضروری را راه‌اندازی نموده ایستادند تا زمستان بدون مشکلات جدی پس سر شده سطح خدمت‌رسانی به اهالی تامین گردد. در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2025-2026 در مقیاس ولایت استاد ولایتی تأسیس داده شده علاقه نقشه ذخیره‌کنی مواد غذایی با صفت و دسترس از جمله ارد، روغن، شکر، کارتوشکا، میوه و سبزیجات، کنسروها و دیگر محصولات آذوقه‌واری در سرخانه‌ها و انبارخانه جهت تامین منتظم اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان به راه مانده شده است. از جانب اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان محصولات غذایی از جمله 11454 تن ارد، 1483 تن روغن، 3235 تن برنج، 1689 تن شکر، 8220 تن کارتوشکا، 3232 تن پیاز و 26106 قوطی شرطی کنسروها ذخیره کرده شده است. نظارت دومی رفت آمادگی به دوره تیرماه زمستان نقشه چوربینی در از چوربند و 23 زیربند تصدیق کردیده. در این دوره زیاده از 5 عدد استودیوی آمادگی به دوره زمستان برگزار کردیم. در استودیو رفت آمادگی رفت اجرای نقشه چوربینی در نظارت قرار داده شده جهت برطرف نمودن کمبود و قرارداد سروقتی قبول می‌گردیم. یکی از مسائل بسیار مهمی که در این دوره ضرورت داره این تامین نمودن اهالی با در دوره تیرماه و زمستان با مواد آذوقه می باشد. به حالت 1 نوامبر و امروز پورا تامین گردیده است. در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان علاقه ذخیره مواد انگشتسنگ و هیزم در ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی ولایت به طور کافی تامین بوده. در نقطه‌های فروش به حالت ماه نوامبر سال جاری 249,000 لیتر سوزشواری دیزلی، 14,987 تن انگشتسنگ و ذخیره کافی گاز مایع موجود می باشد. تامین نیروی برق در ولایت یکی از مسائل‌های مهم و مفید برای ساکنان ولایت بوده. عین حال در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان 13 نیروگاه آبی، 4 نیروگاه آفتابی و در دایره لایه الکتریفیکاسیون دهات ساختمان نیروگاه‌های آبی و برقی و بادی ادامه دارند. از دههای دوردستانی جمله حدود نواحی مرغوب که از دههای خیلی دوردست عبارت است از حساب نصب نمودن نیروگاه‌های برقی آفتابی پورا با قوه برق تامین گردیده است. فقط عذر به حالت امروزه 3 عدد نیروگاه برقی در 3 دهه از جمله دههای رنکول، دهه کرکول و دهه شایموق آماده نصب می باشد. در برابر دیگر ساحه‌های حیاتی مهم جامعه مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز با موسم زمستان سال‌های 2025-2026 آمادگی جدیدی در نظر به سال‌های پیش پارک تکنیکی مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت با ماشین آلات ساحوی مجهز گردانده شده است. در توازن مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت مختار کوهستان بدخشان
بیش از 2000 کیلومتر راه قرار داشته 90% راهها از تعمیر اساسی برآورده شدند. عین حال تعمیر راه در قطعه قلعه خون بنج روشن با سرعت تیز جریان داشته در نظر است که در مدت کوتاه نقب و راه پره به استفاده داده می شوند. این قسمت راه بین المللی می تواند در سمت عملی شدن یکی از هدفهای سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان رهایی از بنبست کمونیکاسیونی زمینه واقعی خواهد گذاشت. آمادگی به دوره زمستان سالهای 2025-2026 در دیگر اداره مؤسسه‌های قلمرو ولایت خوب ادامه داشته، چنین تشبث امکان می‌دهد که زمستانی در پیش ایستاده را در سطح بلند و بدون یگان مشکلات پس سر خواهند نمود. در صد مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبه شهر خوجند بهر بی مشکلی گذرانیدن دوره زمستان پرثمر صورت گرفتن روند تعلیم و تربیه نورسان آمادگی دیدند. تدبیر تامین گرمی کمخرج و از جهت اکولوژی تازه با واسطه تشکیل مرکز الوهیده گرمیدهی در 53 مؤسسه تعلیمی تا مکتبه ساحه معارف شهر خوجند راه‌اندازی شده است. مرکزهای خرد گرمیدهی در نزد مؤسسه‌ها تشکیل یافته با واسطه انگشت فعالیت کننده در یک وقت از یک پیچ علاوه گرمی به داخل بنا و راهروها رسانیده می شود که از این حساب انرژی برق صرفه می گردد. در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب برای خوانندگان بالایقه در شهر خوجند از چنین واسطه برای تامین گرمی استفاده می برند که به اندیشه آموزگاران برتری زیاد دارد. مؤسسه تعلیمی با سیستم مرکزاندهی گرمیدهی مجهز کرده شده است. از روی نشاندادها برمی‌آید که این 54 صنفخانه‌ای که ما در مؤسسه موجود است، اگر ما در اونجا کاندیسینرها یا اینکه پیچ‌های برقی گذاری میگه هر یک تا 2 کیلووات 3 کیلووات قوه برق در یک ساعت استفاده برد، خیلی به سیستم برق تامین کنی سرباری میبرد. این باعثی معماهای دیگر گشت نشد. از این لحاظ این سیستم مرکزاندهی گرمیدهی باعث صرف کردن قوه برق زیاد از 50%، یعنی صرف میکنیم که این باعثی باز به اقتصادیات مملکت یک چی از مساعدت میکند. در مؤسسه تعلیمی رقم 518 و کودکستان رقم 35 نیز از چنین تدبیر گرمیدهی استفاده میبرند. نیروی برق برای روشنایی کار صنفخانه‌های اطلاعاتی به کار برده و این واسطه نیروی برق و انگشت صرفه میگردد. در هر مؤسسه در دوره آمادگی به فصل تیرماه و زمستان وابسته به طلبات مؤسسه ها از 15 تا 20 تن انگشت ذخیره کرده شده است که روزهای سردی از آن استفاده برده می شود تا درس‌ها موافق برنامه تعلیمی پرثمر ادامه یابند. در کودکستان ما تجهیزات گرمدهی گازی طبیعی نصب کرده شده است. این برای خوبتر و بهتر گذرانیدن زمستان گذرانی سالهای 2025 و 2026 مساعدت می نماید. بهر بی مشکلی سپری نمودن دوره زمستان در مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوجند وابسته به طلبات 700 تن انگشت دیگر نامگوی مواد سوزشواری ذخیره گردیده است. آمادگی ها با سردی موجود بودن شرایط خوبی تعلیم و تربیت هوسمندی خوانندگان را به آموزش بیشتر می نماید. تغییرابی اقلیم، رشد استوار و نیاز به اینفرаструктури замонавӣ имрӯз на танҳо мавзӯъҳои муҳими ҷаҳонӣ, балки самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии Тоҷикистон ба шумор мераванд. лоиҳаи таҷдиду аз навсозии роҳи автомобилгарди қитъаи Данғара Гулистон ки бо назардошти стандартҳои байналмилалӣ ва унсурҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим бунёд мегардад, бозгоҳи ташаббусҳои пайвастаи Тоҷикистон дар роҳи рушди сабз ва устувории инфраструктурӣ ба ҳисоб меравад. таҷдиду аз навсозии роҳи автомобилгарди қитъаи Данғара Гулистон бо дарозии 49,2 километр нахустин роҳи намунавӣ мебошад, ки дар доираи лоиҳаи долони сабз сохта мешавад. сохтмони роҳи мазкур бо назардошти стандартҳои байналмилалӣ ва унсурҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим бунёд мегардад, ки бозгӯи ташаббусҳои пайвастаи Тоҷикистон дар роҳи рушди сабз ва устувории инфраструктурӣ ба ҳисоб меравад. шоҳроҳи Данғара Гулистон ки солҳои 30 асри гузашта сохта шуданд, солҳои 1970 таҷдид гардидааст, дар заминаи татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ ва сиёсати дарҳои бози Тоҷикистон бо дастгирии молиявии Бонки Осиёи рушд ва Бонки Аврупоӣ таҷдид ба рушд навсозӣ карда мешавад. айни замон барои бо сатҳу сифати мутобиқ ба стандартҳои роҳсозӣ ва дар муҳлати муқаррар гардида анҷом ёфтани корҳо 318 нафар мутахассисони варзидаи ватанию хориҷӣ, ширкатҳои бонуфузи роҳсозӣ ва зиёда аз 150 техникаву механизмҳои пуриқтидори соҳавӣ ҷалб гардидааст.
дар доираи лоиҳаи мазкур сохтмони ду роҳи дусатҳаи паҳноияш дар маҳалҳои аҳолинишин аз 45 то 66 метр ва берун аз маҳалҳои аҳолинишин аз 38 то 109 метр, такядеворҳо 1671 метр, як адад пул бо дарозии 114 метр, ду адад гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва як адад болои заминӣ барои пиёдагардон, ду адад гузаргоҳҳои зеризаминӣ барои техникаҳои кишоварзӣ, 7 адад гузаргоҳҳои зеризаминӣ барои чорво, 174 адад қубурҳои обгузар, роҳҳои велосипедронӣ бо паҳноии 1.5 метр ва дарозии 49 километр, роҳҳои пиёдагард бо паҳноии 1.5 то 3 метр ва дарозии 22 километру 588 метр пешбинӣ шудааст. ҳамчунин ҷиҳати таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт насби 4 адад чароғак ба нақша гирифта шудааст. айни ҳол мо қарор дорем дар километри сеюми шоҳроҳи Данғара Гулистон ки дар ин ҷо рафти корҳои сохтмонӣ барои мустаҳкам кардани зертаҳкурсии роҳи дуқабата ки айни ҳол рафта истодааст, корҳои зарбавӣ барои мустаҳкамкунии зертаҳкурсӣ ва қабат ба қабат хезондани қабати роҳ барои даромад ва баромади ин гузаргоҳ ки дарозии ин гузаргоҳ ташкил медиҳад 213 метрро ва паҳноияш бошад 15.4 метр мебошад. барои осеб нарасидан дар роҳҳои сохташаванда аз офатҳои табиӣ ва солиёни зиёд хизмат намудани ин роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта, дар ду канори он ҷӯйборҳои бетонӣ 15 километру 895 метр ва 3 адад каналҳои оҳану бетонӣ бо дарозии 7820 метр насб мегардад. инчунин бо мақсади беҳтаркунии инфраструктури сарироҳӣ сохтмони ду адад хонаи модару кӯдак, бозорчаҳои мавсимӣ, чароғонкунии зиёда аз 29 километри ин масир, истгоҳҳои нақлиётӣ ва истгоҳҳои намоишии пуркунии мошинҳои барқӣ ба нақша гирифта шудааст. айни замон дар 35 қитъаи иншооти мазкур корҳои сохтмонӣ аз ҷумла кандани хоктепаҳо ва қабат ба қабат пур кардани мавзеъҳои паст, сангфаршкунии қитъаҳои омодагардида, таҷзия ва кашидани хати алоқа, кӯчонидани хатҳои баландшиддат, гузаргоҳҳои муваққатӣ ва дигар корҳои таъмирӣ бо маром идома дорад. барои таъмини иншооти мазкур бо ашё ва маводҳои сохтмонӣ ва захиракунии масолеҳи роҳсозӣ дар ин масир коргоҳи истеҳсолӣ бунёд гардидааст ки бо дастгоҳу таҷҳизот ва техникаҳои муосир таъмин гардидааст. мутахассисони маҳаллӣ ва хориҷӣ дар ин коргоҳ бо иқтидори зарурӣ ва истеҳсолот машғуланд. 当家拉项目7.5公里预制场。 дар ин минтақаи истеҳсолӣ мо якчанд намуди масолеҳи оҳану бетонии яклухт ба монанди блокҳои оҳану бетонӣ, мехсутунҳои оҳану бетонӣ ва новаҳои оҳану бетонӣ истеҳсол менамоем. барои сохтмони пулу роҳи дуқабатаи ба нақша гирифташуда 695 блокҳои оҳану бетонӣ истифода хоҳад шуд ва аз ин мо зиёда аз 300 тои онро омода кардем. то имрӯз 48% маҳсулоти оҳану бетонӣ ки барои сохтмони роҳ пешбинӣ шудааст омода мебошад. раванди корҳои сохтмонӣ дар роҳи мазкур таҳти таваҷҷӯҳ ва назорати пайвастаи мутахассисону машваратчиёни милливу байналмилалӣ қарор дошта барои кормандон шароити муносиби маишиву хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. сифатнокии ҳамаи маҳсулоти сохтмонӣ дар ин қитъа истеҳсолшаванда ва воридгардида дар озмоишгоҳ санҷида шуда баъдан истифода мегарданд. дар ин минтақа мо озмоишгоҳ дорем. ҳама намуди масъулаҳое ки дар ин минтақа мо истеҳсол мекунем, онҳоро ҳаррӯза аз санҷишҳо озмоишгоҳ мегзаронем. масалан аз битонҳо мо намунаҳои битонӣ мегирем, аз сангреза бошад намунаҳои сангреза, аз битонзавод бошад битон, ҳама инҳоро аз озмоишгоҳ мегзаронем. арматураро пеш аз овардан намунаҳои онро аввал дастрас менамоем, аз озмоишгоҳ мегзаронем. агар ки ба талаботҳои ҳамин лоиҳа ҷавобгӯ бошад, баъдан онҳо мо дар иншоот истифода мебарем. қобили зикр аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари рушди дигар бахшу соҳаҳо ба таҷдиду азнавсозӣ ва бунёди роҳҳои мошингард низ таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа равона гардида давоми солҳои соҳибистиқлолӣ барои баровардани мамлакат аз бомбасти коммуникатсионӣ иқдомҳои зиёде амалӣ гардида истодааст ки таҷдиди роҳи автомобилгарди қитъаи Данғара Гулистон яке аз онҳост. бо назардошти мусоидии боду ҳаво дар якчанд қитъаи роҳи мазкур корҳо ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст.
ما اینجا دیم سمه شبونه کار میکنیم. در وقت که کار یکم مشکلی نیست، همه شرایطش هست، مثلا همه سازای مثلا کوشش میکنیم که ما این راه به سر بالا مسپریم. واقعا هم مورد استفاده قرار گرفتن راهی مذکور در سطح بلند استانداردهای زمان نو در برابر تامین منتظم بمامونیت حرکت واسطه‌های نقلیات که به تقویت اقتصادی و اجتماعی اهمیت مهم دارد، همزمان با نظرداشت امکانات جوابگو به طلبات طرح اکولوژی دولانی سبز، تاجیکستان را بار دیگر همچون دولت پیشاهنگ در پیشنهاد و عملی گردانی تشبس‌های جدید در سمت مطابق شوی با روند تغییرابی اقلیم در جهان معرفی می‌نماید. صلاح‌الدین نعمت‌زاده، ذوق‌بک عبدالرحمن برای برنامه اطلاعاتی اخبار. با مقصدی در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر باختر نیز کارهای سازندگی با وسعت ادامه دارد. بنیاد راه و مطابق ساختن آن به طلبات امروزه یکی از بندهای نقشه طراحی شده در این سمت دانسته می شود. شرح بیشتر در گزارش همکاران ما. در شهر باختر کارهای آبادانی و سازندگی با سرعت بلند ادامه داشته، سیمای شهر روز از روز زیباتر و اینفراساختار آن مکملتر می گردد. تطبیق لایحه‌های مهم در ساحه راه و نقلیات یکی از سمت‌های اساسی فعالیت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر به حساب رفته. هدف از آن بهسازی شرایط زندگی ساکنان و تامین نمودن حرکت منتظم نقلیات میباشد. در این زمینه چند قبل 1 کیلومتر راه داخلی شهری پورا از نوسازی گردیده با معیارهای معاصر منفش کرده شد. کارهای ساختمانی در این قطعه راه از تخت و هموارسازی، تامین جویبارهای آبگذر و گذاشتن علامت‌های راه عبارت بودند. محض با استفاده تکنیک معاصر راهسازی، نظارت قطعی مهندسان صاحب باعث گردیده است که راه در مهلت کوتاه و با صفت بلند مورد استفاده قرار گیرد. امروزها طبق نقشه چرابینی‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر باختر یک قطار کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. در برابر دیگر بنا انشاءات‌های به نقشه گرفته شده، منفرش کنی حدود محله‌های شهر، کبدیزار کنی حدود باغ‌ها با مرام ادامه دارند. تطبیق این اقدام با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر صورت گرفته، جزئی مهمی برنامه رشد انفراساختار راهداری شهر به شمار می رود. طور مسئولین اصرار می دارند از نوسازی راه‌های داخلی تنها آغاز کار نبوده، در مرحله‌های میانبرده باز چندین کوچه و خیابان‌ها تعمیر و منفرش می‌گردند. از نوسازی راه‌ها نه تنها برای بهتر گردیدن حرکت نقلیات مساعدت می‌کند، بلکه به فعال گردیدن خدمت‌رسانی‌ها و بلند گردیدن سطح زندگی ساکنان نیز تأثیر مثبت می‌رساند. ساکنان شهر از تطبیق چنین اقدام‌ها اظهار خوشنودی نموده، تاکید می‌کنند که چنین کارهای سازندگی به رشد باثبات شهر تکانی جدی می‌بخشد. این روند شهادت می‌دهد که باختر در راه آبادی و پیشرفت با قدم‌های استوار حرکت داشته. سیمای امروزوی آن زحمت دستجمعانه مسئولین و دستگیری‌های ساکنان شهر میباشد. پایداری استقلال دولتی به فراهم آمدن شرایط مساعد در رشد انفراساختار سطحی محل زمینه گذاشت. ساکنان صاحبکاران ناحیه وسطی ولایت ختلان با جانبداری از سیاست سازنده حکومت مملکت در آبادانی و بنیادکاری سطحی محل تشبث شایسته نشان می‌دهند. چون این اقدام در حدود جماعت دهاتی به نام خدایو رجب و ناحیه با مرام جریان دارد. گزارش در این خصوص. бунёди роҳ заминагузори асосӣ дар таъмини рушду пешрафти соҳаҳо ва зиндагии осоиштаи мардум ба ҳисоб меравад. ба муносибати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи восеи вилояти хатлон сохтмони роҳу пулҳои аҳамияти ҷумҳуриявию маҳаллӣ дошта бо маром ҷараён дорад. дар баробари ташаббускориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорону сокинони ватандӯси ноҳия низ дар самти ободониву бунёдкориҳо ва рушди сатҳи маҳал саҳми арзишманд доранд. сокинони деҳаи кафтархонаи ҷамоати деҳоти ба номи худоё раҷабови ноҳияи восе бо дарки эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар афкор ва ҳам амалан бо ҳам сарҷамъу муттаҳид гардида баҳри саҳмгузорӣ дар ободии як гӯшаи ватан роҳҳои мошингарди байни кӯчаҳои деҳаро мунфарш карда истодаанд. соҳибкорону сокинони маҳаллии деҳаи кафтархона татбиқи ташаббусҳои созандаро дар маҳал идома бахшида, бо саҳмгузории дастҷамъонаи бошандагон доир бар рушди инфрасохтори деҳот нақшаву ҳадафҳои судмандро мавриди амал қарор дода истодаанд.
қаблан сокинон бо чунин ҳамдастиву муттаҳидӣ аз ду ҷониби роҳҳои мошингард ҷӯйборҳои обгузари кӯчаҳои ҳудуди деҳаро ба масофаи наздики 6 километр бетонрезӣ намуданд. тибқи нақша сокинон азм гузоштанд ки масофаи 10 километр кӯчаҳои деҳаро асфалтпӯш намоянд. ҳоло дар марҳилаи аввал мунфаршнамоии 6,5 километри роҳ оғоз ёфта, корҳо бо сифати баланди меҳнатӣ ҷараён дорад. мо сокинон ифтихор мекунем ки дар ободии як гӯшаи диёри азизи худамон саҳми худро гузошта истодаем ва дар оянда кӯшиш мекунем ки чунин иқдомро боз идома диҳем. бо мақсади таъмини сифатнокии роҳи автомобилгард корҳои сохтмонӣ зери назорати доимии мутахассисон қарор дошта, барои мутобиқ сохтани он ба меъёрҳои сатҳи баланди роҳсозӣ, техникаву механизмҳои соҳавии муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Восе сафарбар гардида, инчунин корҳои иловагӣ аз ҷониби сокинон бо қувваи дастӣ иҷро шуда, ба сифату суръати роҳсозӣ таъсири бештар расонида мешавад. пешвақт роҳҳо фарсуда шуда гирифтанд ва бо иқдоми мардуми деҳа, сокинони деҳа ҳама сарҷамона шуда барои деҳаи худ маблағгузорӣ карданд ва оҳиста оҳиста мо ҳамин мушкилотро бартараф карда истодем. бовар дорам ки сатҳи зиндагии мардум хубтару беҳтар шуда, ободонӣ дар ҳамин самт боз ҳам зиёдтар мегардад. иҷрои пурраи ҳадафҳои созандаи сокинон, анҷоми марҳилаи дуюми роҳсозӣ дар деҳаи Кафтархона ки масофаи 3,5 километрро ташкил медиҳад, бо назардошти бунёди роҳҳои пиёдагузар ва таъмини равшаннамоӣ то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ карда мешавад. чунин раванди ободониву бунёдкорӣ дар деҳаи саричашмаи ҷамоати деҳоти Худоё Раҷабов низ бо иқдому ташаббускориҳои сокинону соҳибкорони ватандӯст идома дорад. баҳри таъмини сатҳи некӯаҳволии мардум давоми 3 моҳ инҷониб корҳои сохтмонӣ бо ҳашари дастҷамъонаи сокинон ҷараён дошта, то кунун баъзе аз кӯчаҳои деҳа асфалтпӯш ва бетонрезӣ карда шуд. ҳамзамон чароғонкунии қисме аз кӯчаҳо низ иҷро гардида, ояндаи наздик мунфаршнамоии 2 километр роҳи дигар оғоз меёбад. айни замон сокинон бо эҳсоси баланди ватандӯстона тадбирҳои ободониро вусъат бахшида, раванди бетонрезии ҷӯйборҳои 2 канори роҳҳои мошингузарро амалӣ намуда истодаанд. сокинон мақсад гузоштанд ки бо татбиқи пурраи нақшаҳои пешбинишуда ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо саҳмгузорӣ дар ободониҳои ин гӯшаи диёр ва дастовардҳои арзанда истиқбол хоҳанд гирифт. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Восе, ахбор. амалҳои созандагии ободонӣ ва бунёди роҳу пулҳо дар ноҳияи Деваштич ба ҳукми анъана даромадааст. имрӯзҳо сокинони ҳимматбаланд бо истифода аз мусоид омадани обу ҳаво роҳҳои солҳои зиёд ноободро тавассути техникаҳои муқтадири роҳсозӣ ва кӯмаки ҳамдиҳагони тахту ҳамвор ва ба мунфаршгардонӣ комил омода месозанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. ҷамоати деҳоти Росровуд беш аз 6 километр аз маркази ноҳияи Деваштич дур ҷойгир мебошад. имрӯз мардуми сарбаланди ҷамоати деҳоти Росровуд бо муттаҳидиву сарҷамӣ иқдоми бунёди роҳҳои ободро пеша гирифта, беш аз 25 километр роҳро тахту ҳамвор намуда ба мунфаршсозӣ омода месозанд. дар раванди корҳои бунёдкорию созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи 8 ҷамоати шаҳраку деҳот, аз ҷумла ҷамоати деҳоти Росровути ноҳияи наздикӯҳии Деваштич бо истифода аз мусоид омадани обу ҳаво, корҳои тахту ҳамворкунии роҳҳои қаблан ноободу ноҳамвор бо сифати баланд анҷом дода мешавад. амалҳои наҷиби роҳсозии аҳолии меҳнатқарини ҷамоати деҳоти Росровуд натиҷаи тадбирандешиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, на фақат инфраструктури маҳалро мукаммал месозад, балки ҳолати роҳу воситаҳои нақлиёт ва рафту омади сокинони водии мазкурро беҳтар мегардонад. хурсандиовар аст ки то имрӯз зиёда аз 10 километр роҳҳои калони нақлиётгард тибқи стандартҳои роҳсозӣ мунфарши асосӣ гардонида, мушкилоти чандинсолаи аҳолии заҳматкаш бартараф карда шуд. феълан пиру барнои ҷамоати деҳоти мазкур ба таври ҳашари дастаҷамъона ҳамроҳ бо ҷавонони саодатманди диёр роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаро тахту ҳамвор намуда ба мунфаршгардонии асосӣ омода сохта истодаанд. дар ин амали шоиста саҳми сокинон, соҳибкорон ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда бесобиқа буда, дар тахту ҳамворсозии наздик 30 километр роҳи калони байни деҳавӣ беш аз 3 миллион сомонӣ маблағ сарф шудааст. зеро роҳи мазкур дар гузашта ҳамчун роҳи нообод шинохта мешуду
بسیاری از صاحبان نقلیات بارکش و خدمترسان با مانعه‌های جدی روبرو می‌گردیدند. اهل با تشبث شایسته و بی‌نظیر ساکنان دهه‌های راسراود، دهکد، خیشکد، آفتابرویه، بابوچک جماعت دهات راسراود و دهه متک جماعت دهات وحدت مشکلات جای داشته برطرف و وضع راه و حرکت نقلیات بهتر گردیده ایستاده است. البته این آبادی‌ها همش پیروی گفته‌های جناب عالی، چون که سیاست پیشگرفتی جناب عالی محترم امام علی رحمان آبادکاری، سازندگی و بنیادکاری است. همین مردمی همین جماعت دهات راسراود هم همین تحت گفته جناب عالی و همین ما راه‌ها رو آباد کردیم که از مرکز ناحیه همین دهه‌های ما 60 کیلومتر دور است. اقدام‌های ساکنان جماعت دهات راسراود بر ردیف نمونه‌های عالی عبرت شامل بوده، متحدی و سرجمعی گواهی از خصلت‌های حمیده اهالی این وادی نزدیکی می‌دهد. زیرا امروز در راه کلان نقلیاتگرد قلعه دوست راسراود با خرج 600,000 سامانه پل کلان ماشینگذر مورد استفاده قرار داده شد. طبق اطلاع مسئولین در 3 سال اخیر زیاد از 10 عدد و دوام سال جاری 5 عدد پل پراقتدار ماشینگذر با خرج صدها هزار سامانه ساخته مورد استفاده قرار گرفتند که با این وسیله مشکلات ساکنان برطرف گردید. مردم دهه باز راه و دیگر نمودهای انشاءات رو ساختمان رو ادامه داده ایستادند. الحال ساکنان و صاحبکاران 5 دهه جماعت دهات راسراود و دهه متک جماعت دهات وحدت با شکرگزاری از بنیاد راههای کلان و تخت و هموار وسیع استفاده میبرند. امسال кишоварзони ҷамоати шаҳраки дӯстии ноҳияи ҷайҳун дар майдони 240 гектар кишти такрории зироат гузаронинданд ки аз он 130 гектарро кишти сабзӣ ташкил медиҳад. аҳли заҳмат аз ҳосили имсола қаноатманд буда кӯшиш ба он доранд ки ҳарчи зудтар ҳосили мавҷударо ҷамъоварӣ карда заминҳои аз ҳосил холӣ гаштаро ба мавсими нави кишт омода намоянд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. саҳми кишоварзони ноҳияи ҷайҳун дар татбиқи яке аз ҳадафҳои пешгирифтаи ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ назаррас буда ҳамасола бо ба роҳ мондани усулҳои муосири кишту парвариш ва ба даст овардани ҳосили баланд аз ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ нақши муҳим мегузоранд. шароит обу иқлим ва дуруст ба роҳ мондани қоидаҳои агротехникӣ сари вақт додани обу ғизо имкон дод ки аҳли заҳмати ҷамоати шаҳраки дӯстии ноҳияи ҷайҳун ба гирифтани ҳосили дилхоҳ аз кишти такрории зироату сабзавот низ ноил гарданд. طبق اطلاع این موسم کشاورزان با تجربه جماعت شهرک دوستی در میدان 130 گکتار کشت سبزی را به راه ماندند که امروز جمع‌آوری حاصل ادامه دارد. گرفتن بیش از 350 سنتینری حاصل از هر یک گکتار از مهنت با ثمر دهقانان درک می‌دهد. در جماعت شهرک دوستی 270 گکتار کشت تکراری گذرانیده شده بود که از آن 130 گکتارش را سبزی تشکیل میداد. ما حالا در جمع‌آوری سبزی قرار داریم. این حال سبزی ما با نرخ 1 سوم 50 درهم با فروش برآورده ایستاده است. حاصل خوب است. در کشت تکراری در برابر سبزی باز مکای دان، پمیدور، بادرنگ و لوبیاگی ها کشت کرده شده بود که حالا موسم جمع‌آوری رفته ایستاده است. عین زمان که جمع‌آوری حاصل سبزی در حدود جماعت شهرک دوستی جریان دارد، صاحبکاران دسترنج دهقانان را خریداری کرده وارد بازارهای استعمالی می‌گردانند. حاصل امساله سبزی کشاورزان را هوسمند گردانیده مقصد دارند در مرحله‌های بعدی میدان‌های کشت این سبزوات را وسیع و نشاندادهای استحصالی را نیز بلند بردارند. سعیدشاه اشورعلی‌زاده، اسکندر سعیدزاده، ناحیه جیهون، اخبار. طبق نقشه این موسم در ناحیه خراسان 30 گکتار جنگل‌های نو بنیاد و 60 گکتار جنگلزارهای موجوده برقرار کرده میشوند. مسئولان ساحه ابراز نمایند که این اقدام‌ها برای زیاد نمودن سرسبزی، تحکیم اکوسیستم و بهسازی وضع اکولوژی در منطقه اهمیت خاص دارد. گزارش همکاران ما در این خصوص تهیه شده است. در مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه خراسان کارهای برقرارسازی و رشد جنگلزارها در دایره برنامه رشد جنگل پروری برای سالهای 2026-2037 با سرعت بلند ادامه دارد. مسئولان ساحه اطلاع می‌دهند که جهت تطبیق پوره این برنامه قدم‌های مهم گذاشته شده، کارها با روحیه سازنده ادامه دارد.
با اطلاع متخصصان مؤسسه موافق نقشه تحریزی کرده اگنتی خواجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دوام سال در گرمخانه‌های خواجگی زیاده از 55,000 تخم پاشک‌های پیسته برای استفاده در موسم نو آماده گردیده است. نهال‌ها در شرایط مخصوص نگاهبین شده در سال ششم حاصل می‌دهند. گفته می شود که محض همین گونه درختان پیسته 6 ساله که با اصول تخم پاشک پرورش یافته‌اند امسال حاصل می‌دهند. در دایره برنامه دولتی کبودیزارکنی برای تا سال 2040 در حدود مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه خراسان نهالخانه نو نیز به استفاده داده شده است. در آن هم نهالان درختان میوه‌دهنده و هم نمودهای گوناگون درختان آرایشی پرورش می‌یابند که در آینده برای گسترش میدان جنگلزارها و بهسازی محیط زیست روانه می‌گردند. موافق برنامه رشد جنگل از 2022-2026 برای بنیاد برقراری جنگل کار معینی را به انجام رساندیم. در مؤسسه نهالخانه موجود میباشد و گرمخانه ها که برای پرورش نهال های پیسته، ارچه، دیگر نمود نهال ها فعالیت می نماید. در نهالخانه مؤسسه این حال نهال های سفیددار، سنجید، صنوبر، پیسته سازنده می شود که برای رشد جنگل و بنیاد و برقراری جنگل مساعدت می نماید. طبق نقشه دوام سال جاری در ناحیه خراسان 30 گکتار جنگلزار بنیاد و 60 گکتار جنگل برقرار خواهد شد. مسئولان ساحه ابراز می نمایند که اجرای این نقشه ها قدم مهم در راه رشد جنگل پروری کشور بوده به بهبود وضع اکولوژی و افزودن سبز و خرمی منطقه مساعدت می کند. از 20 تا 30 نوامبر در مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی عملیات درسی کشاد اوید به قاعده‌های حرکت در راه تشکیل و راه اندازی کرده شد. گزارش در این خصوص. هر روز هزارها نفر شهروندان در راه‌ها حرکت می‌کنند. رانندگان، پیاده‌گردان، دوچرخه‌سواران و مسافران. اما امنیت آنها تنها در صورت تامین می‌شود که هر یک اشتراکچی حرکت قاعده‌ها را رعایت نماید. سال‌های اخیر مسئولین ساحه بازرسی دولتی اتومبیلی پیوسته تاکید می‌نمایند که بزرگی سبب‌های صدمه‌ها بی‌اعتنایی به قاعده‌های عادی حرکت می‌باشد. قاعده‌های حرکت برای همه برابرند، خصوصاً سری وقت اطاعت کردن به چراغک‌های راهنما، نگذشتن از سرعت مقرر شده و احترام گذاشتن به پیاده‌گردان می‌تواند از صدمه‌های جدی پیشگیری کند. مخصوصاً در فصل تیرماه و زمستان که روزها کوتاه و هوا باران است، احتیاط و دقت رانندگان به مراتب مهمتر می شود. موضوع دیگری که همیشه در مرکز توجه قرار دارد، تعلیم از سن خردسالی است. آموزش قاعده ها در مکتب و خانه به فرزندان امکان می دهد که در آینده رانندگان و پیاده‌گردان مسئول باشند. امنیت راه مسئولیت هر یک شخص است. تنها با رعایت قاعده ها می توانیم جان خود و نزدیکان و دیگران را از خطر صدمه ها محافظت کنیم. با مقصد پیشگیری حادثه های راه و نقلیاتی با اشتراک نابالغان، بهتر نمودن انتظام آنها در کوچه و راهها و بلند برداشتن سویه دانش کودکان و نورسان، عاید آموزش قاعده های حرکت در راه در اساس نقشه چاره‌بینی های اساسی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از سنه 20 تا 30 نوامبر سال 2025 در قلمرو جمهوری چاره‌بینی درس کشاد تشکیل و برگزار شده است. در جریان برگزاری چاره‌بینی مذکور در مؤسسه‌های تعلیمی رقم 87 و 92 اینچنین در مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی 144 و 66 ناحیه سینای شهر دوشنبه درس کشاد نمونوی با اشتراک آموزگاران و خوانندگان، کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و نمایندگان شعبه معارف برپا گردید. سراول خوانندگان عاید آمادگیشان به چاره‌بینی درس کشاد یعنی ماهیت و اهمیت رنگ‌های چراغک راهنما، نمونه‌های علامت راه، عهده‌داری‌های پیاده‌گردان و طرز گشت و گذار در کوچه و راه‌ها معلومات داده، دانش و ملکه از برنموده‌شان را نمایش دادند. در جنبست چاره‌بینی مذکور از طرف مسئولین تشویقات و ترغیبات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، اینچنین نمایندگان شعبه معارف در نزد حاضرین برآمد نموده به راهبریت مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی به آموزگارانی که برای آماده نمودن چنین درس کشاد نمونوی
سهم گذارند اظهار مینتداری نموده تشکیل و برگزار نمودن چنین چاره‌بینی‌ها را در مؤسسه‌های تعلیمی ساحه معارف سری وقتی و خیلی مهم ارزیابی نمودند. قید کردن به مورد است که برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها برای بهتر نمودن انتظام کودکان و نورسان در کوچه و راهروها و حفظ صحتمندی نسل نورس جامعه سهمی با سزا خواهد گذاشت. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر سلامت باشید.